gugma nga konsehales hanbung tuhan oras. An masayaw hingkurat siya na waray ba kundi konsehal Helmon Tibon. Of course, aniya kapadi sa pagsayaw hingkurat siya waray ba kundi Honorable Kagawad Delia Maiso. Of course, masayaw liwat hingkurat siya konsehal Riel Villalon kaya niya kakapadi sa pagsayaw hingkurat siya the Honorable Kagawad Yolanda Ladrelio. Nganin ni katulong mapariha pagsayaw hingkurat siya Honorable SP Member Edwin Muslares with our visitor Ma'am Janice Libanan. Okay, maestro, take it away.
Picayo, Consial Edwin Moslares with Ma'am Janice Libanan. Kasangkayan, tagi naton himparakpak ang pagsayaw hingkuratsa han mga banggiitan naton nga konsyal han bungtuhan oras konsyal Helmon Tibon aniya kapariha Ma'am Delia Maiso, konsyal Riel Velialon and Ma'am Kagawad Evelyn Picayo, konsyal Edwin Moslares and Ma'am Janice Libanan. Thank you so much han iyo pagsayaw han kuratsa.